Wat hadian sansin balasyong jingalang ka Rationalization Committee, banyatir benia halor ka jing terwa ban penkiyo bat penbait ya ketulop jong baro kinong tre samagra shiksha non-academic ni kinong tre SSA, empatlah satya ban penbait badang hapan ab hadu hakandai trik nailar. Bahkan ni ke komiti kan syong jingalang biang. Ka Presiden ke All Meghalaya SSA Non-Teaching Staffs Association AMSSANTSA ke Kong Jennifer J. Senram kalau ong baka komiti kan syong jingalang biang hakas ngining kong ban penbit ha. Kalaya ru kinohikai All Meghalaya SSA School Teachers Association ru kila ay ka jingkersyan ya kinong tre SSA. Ka All Meghalaya SSA School Teachers Association ru kala ador khas sya Deputy Chief Minister ba Preston Tensong ban kerpat ban kemi benya bat kentiu ya katurap jong kinohikai namarba la pras na menta katulop jongki kadang ne kumju kabakatu e bala kentiu ka sorkar kadai house nam arajar khatnyo hadin bangila ya syong menta kasni hakani ka janmir namar kani ti ka jingekren juni ka bolong ba kamata kadang dei badang ya chakmat hi ngi habani syong biang lamandi badula banru ba halor ka to enhance rate ka ba kila propose kila shnai di slab level halor jung tu kin ai bat tu ga R% ka demand jungi kita on seniority wise ti ki ong mengini syong biang lamandi nang ba minum le kin finalize ya kiniki data nang ba namar kan ni mata kala kham jrong kala kham slam tingi rungi la kham slam hi ka ban ya triki kam bijam kini komiti kala adi kesin ka basau ban ni kesin ka basau ru lalong san sien bat menta namar menta sihi lai kendu menem step ru bat menta ngi lai kendu biang sama ta janmir ru lalong no san sien kan di hakasi mandir ki khat biang ka por janmir kin sai ka meeting notice ini bat kira ban ru ba ya kata ka slap nalor kata ka slap bagi ai kin ai kata ka 2% enhancement yearly ka ba ya seniority basic Tefila hone am ya ka 2% pat ya halor ladaki la thenya kata ka 2% na preng juni baro khai ki member te ki la ya honi ladaki shimlang ya kata ka 2% pat ngi kermen ru bala mandi kan wan no ka jing kan don no kan kanum don su ka jing kala na kaliang jong kiru ka pakan ya nyo shkman te umta pinya weng no en ka jing ki no no ka jing ki te kat hadu menta te ngin pat la pan weng nomor bele ngin pat yo kanu ru ka balong konkret yengi desi menta ladang weng no yo isni lamandi ki kelano ki ong nai long shu kata ka meeting ni ru ka sham jing yengi kala long wis bangin shong baro gini khanyo sni kena kata daw ngin pat la ban wengi gani ka agitation birami kini ki teachers association on Meghalaya ru gidan hangi hi ki wan ban kershan ngi hi da cukup kuat pe phila i ko momenta kini le wan lu dang ni te ngai ki tu ki kan hon le si ki don tingim da ngimi thu ki no comments for them Dei halor ka jing dawa ka jungi ya enhancement na ko ka tingi kai ka ba gum shibla yo isu ya enhancement na di senam arja kan niu ko ila babu appointment ba shibnai tamenta ba de kendo ya chief minister ban bom jongi hadin ba nakaliang jong education minister ulap kha ini ba de kendo i ha ka atri Julai arajara pusau ti henry Nilai ab ya kata kejing kendu ajongi ya kata appointment buat UCM gum shibla yo hadu ko sini odangil apoy hang ni sekretariat mentaka sini di nilai ya lalap ya i Preston dari deputy chief minister ba nilai kendu i ha kejing kendu kajongi ba di deputy chief minister di nakaleng jongi la kular ba imsara ya kani ka jingdawa kajongi enhancement jong kimai ha ka education department ba di kren ba tai ba kir seni ha di ka jingdawa kajongi Nadu senam arjar khatnyo arjar khatnreo enhancement ka bakhadu e kadeho arjar khatnreo ha kapur juga sokar kongres ani kapur juga sokar UPA MUE nadu kata kapur nomor hak itu kipuar ke bamiswa ka enhancement jo kini ka SA ka kio berbor hadir arsnem laisnem bat hadu sausnem Nrai nadu balawan kani ka sokar MDA ka menta ngim simla isu ya ka dikini enhancement lani ka jiki tulak kanu kene ka enhancement joki kajing siu kajongi menta kadai nakapenta ki LP school sampai ki LP teachers kadai khat kana hajar sau tingka bat ki UP R4000 saus pa kadai pulai tingka kali kajungi ngiwan ru ne ban antara sini banyak kersan lem ya ketika jing dua jing non teaching staff juga
ini kaju syatri ke menong di nohikai SSA pada kali jungki di materi po office ki bayarap ini ban penbiang lan ban penai ban submit ni report bede bat school ke jungi berkawai ni kersan ni ki kumbalami kubor mana kene da kawai yang ba balai kidan lengba ke jungi ki ke jungki hidu tulop no sibnai rina kali jungi nyimdon kano ko ba ong ba ni hab ba ban ya dawa ya kita ba lembaga jengi ki bangindu tulap ngindon kono nak le jengi kersan ki pada kalong sa sitayo wartayo de sibnai la kampat yo kum jing dawa ki hok tongki ini ay kersan ki ini ay sa lang bat ki marba kum bangila don hagi snem ngi baladep haus nem arajar arkuar ila sakut tulop akan ke surkar baladep jen santeli ki benai ring yaisha mentar tang sibnai arbunai ini yaisha ini ya kri lang ini ya rekat bat ki jing dawa ka jungki ngimdon kono ko boong ba ngi persya la ne ngi lam da jing kersi yang ki jungki ngindu tulok no nomor bengi sutu makiru ki dawa la ka jong ko hok nomor ba kidon lagi jungki khun ki don la ying kesem ki dawa ka hok ban penbiang ki kesem nak ling jungi ru ni dawa ka hok ban penkiu ka tulok jungi kum la ong dei presiden jungi ba menta la prat li kisnem ngimdon kono ko jupin ki tulok la kalian jungi ngi dawa 100% nomor kumbang ngilong na du mensua nadu ba kiu tulop nadu jinne ka sarkar ka barim ka warajar khat riu ngio 100% bat suwa kata bengyo kendai hajar ru haus nem arajar khat lai lang bakala ngio 100% dengi mentar ngi dawan mar ba snem kala ayai ajan pha ta di snem ngi dawa 100% ba ka deban pun kiu ya ka tulop jingi kinong ka ss nakali ang jungi bangi di ki employed jong state government ngim dawa sang sentral ngintip nung tai ngi dawa ka education department gumang di employ jungki ini ban sutu maki nang no kin yo ban nang no kin siu ringi dawa be ya kata la kan sarkar ba kadi ban penbiang ngi 100% ngintip mar ba mensua yo tulop jingi hagi snem bala de sedang ya program SSA gumang ngintip ba mensua kadi 90-10 de menta padang sistem arsnem menta si san sistem gabal adap isen ya kan sistem ba 10% naga central government but 90% naga state government ti ya kan ngim datip riba ka jing sutu jingi kumba ka long bor sikata ka de ban long kaju bat ngi ke dingim tip ba sarkar ka siu kat no ringi ka dawa ba 100% na kalian ka jungi banong ba tikteng iso du jekermen ba ka jing ha ka bangilap ka ka sarkar MDA kagunot MD1 MDA2 nomor kajing dawa tulop jingi ngaduk MDA1 ngila dawa rehadu menta ka sungadon nga kajing siam jonga bajing lap jonga nga napet ya koi kaliang ka dei ba kajing penbun pelat hakiwe gi benta kebangi pej menta ki infrastruktur di pej gi jaka ngi ki penbun mai kita ingin tip le yo le se ge ta yo le se ge bangi tip menta po megalaya jingi lak bun degi bai charman lak bun degi charman yo le se ki siu tulop kambun ni kita nena kan no ngim tip re yangi pat ki badi hok kita batrei bagi kuat ya kata education policy kebahakan bah po kajela jungin reba kamdan kano ka jingkersan bagi PE kene ka juk pemerintah bana kali jingi kinu hikai ngidi hok banyo marba kumno piso la jing so jung pa ba bat na kaleng jungi nong tre sarkar kamtami ki minister mentangi imtulap khat kantai hajar kinu hikai LP bat 8 hajar ki UP de menta sibnai ke ingin survive kabam jungi si tang citayo la dangi bam ada ngidon tang ar ngut ki kunru bar bang phali school ki kunru citayo san hajar 10,000 kan kinang mulu jadi bangila ban pendap ni tak tahu kajing dawa kajing long ba ya kajing ban lada long ka bala bat penkiu no bat penduna no ya gini bat kikam ai so yang ni ginong tre jungki la ni kum taki isakri jungki kana benginyo ban ba ngingin sarwai khamba bat bakum bangin tre ba tangi tre ka ba bat nginang tre khamba jesu la dangiyo ya ga jesu ka khamba si hake addiction jungi kum bangi yo i menta borok di school ki dishar ya kata ko bagi pej menta idon bagi poi ki materials don ki school kato kan nei wan poi gitu ki jing penle kai kena la ne ka education menta wan poi gitu ki jing le kai ki bobon ma ki school at village at piwat menta bun ba ki poi gitu ki teaching material ki per ki bu gitu ki ong ba kawan na kata ka mission kawan na kata ka foundation bun ba ki wan ngamti bagi district ba district boys ni ko mangikai ki kita ki don bar haboro SSA school gijan long kumtai insya jika bon penbun ni gitu gijing pen lut ha gitu gi kam bane gitu gi tiar ji pen le kai man persut penat i kena lane yo le se gade man marhabang ipej mata kum bagi ai ni gi tiar jing pen le kai ki school bo per tangkat tugat ne ngin ban ngin ong bagi tagi ngiom gi teaching material reng dipej kam ha kana ka juk jungi mentai la ding ipej ha kam dalong du kata sebai don kam gade na takadaw ba bada bang ipej mentai ki ong bagi ai ya kata ka na ka grant nam taki school ban repair ka school rela ding ipej bun teng ki school
abang ye pe school nanti school gidang biang la chulong sep no la ban siu kita pelut dia kata la da shu ai no ingi kinu hikai ni yo khamha ban pen biang ni tai ki